Twongeye kubaha ikaze ku makuru akomeye, amakuru agezweho nonaha. Uburusiya burashe misile 76 ku mijyi ikomeye ya Ukraine, aho imijyi ikomeye nka Kharkiv na Lviv yongeye gushirwa hasi n'amabombe y'igisirikare cy'Uburusiya. Mu gihe ku rundi ruhande kandi turi buze kugaruka ku magambo akomeye ya kwa Perezida Vladimir Putin yongeye gukanga ibihugu by'uburengerazuba bikomeje kohereza intwaro ku butaka bwa Ukraine. Ku rundi ruhande kandi turaza kugaruka ku makuru yashyizwe hanze na Pentagon. Ibiro bikuru bya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byongeye gutangaza amakuru akomeye ku ntambara y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine. Mwabyumvishe, uyu ni umwanya tubagezaho amakuru akomeye, amakuru agaruka kuri politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho twibanda ku bikorwa bya gisirikare byatangijwe na nyakubahwa Perezida Vladimir Putin tariki 24 z'ukwa kabiri. Umunsi wa 296 igisirikare cy'Uburusiya cyongeye gusuka urufaya rw'amabombe misile 76 zisutse ku mijyi ikomeye ya Kharkiv, Lviv ndetse na Kiev. Ibikorwa remezo by'igihugu cya Ukraine bikaba byaje kwangirizwa n'amabombe y'igisirikare cy'Uburusiya, aho sitasiyo z'amashanyarazi zaje gushyirwa hasi muri iyi mijyi itandukanye. Biravuga ko ibikorwa bya gisirikare nabyo byaje kwangirizwa n'amabombe y'igisirikare cy'Uburusiya, nkaho ikigo gikomeye cya gisirikare cyabarizwa mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Kiev cyaje gusekurwa na misile ziremereye z'igisirikare cy'Uburusiya. Indege karabutaka zendaga kwerekeza ku kibuga cy'imirwano zikangirizwa bikomeye n'izi misile ziseguye kuri iki kigo cya gisirikare. Gusa igihugu cya Ukraine kiratangaza ko zimwe muri izi misile zasandajwe n'ubwirinzi bw'ikirere buherutse koherezwa n'igihugu cy'Ubudage ku butaka bwa Ukraine, dore ko muri misile 76 zarashwe ku butaka bwa Ukraine, izigera kuri 60 zose zasutswe ku mujyi wa Kiev. Mu gihe kandi igisirikare cy'Uburusiya cyongeye kwifashisha drone za kamikaze, drone zaturutse mu gihugu cya Iran. Izi drone zikoreshwa rimwe nk'agakingirizo, zikaba zongeye gusekura bikomeye umujyi wa Kiev, dore ko zoherezwaga mu kirere nk'imvura y'amabombe, ubundi zigasandarizwa ku bikorwa bya gisirikare ndetse no ku bikorwa by'ingenzi by'igihugu cya Ukraine, harimo nka sitasiyo z'amashanyarazi, ingomero z'amazi ndetse n'ibindi bice byose bitandukanye. Ibi byose bikaba biri gukorwa n'igisirikare cy'Uburusiya nyuma y'aho nyakubahwa Perezida Vladimir Putin atangaje ko agomba gushyira igihugu cya Ukraine mu bwigunge kugeza igihe Perezida Volodymyr Zelensky azitandukanyiriza n'inkozi z'ibibi z'uburengerazuba, akumva ibyo igisirikare cy'Uburusiya gisaba. Ibi bikaba byafashe intambara imaze amezi 9 angana n'iminsi 296 kuba yarangira, abaturage ba Ukraine bakongera bakabona amahoro. General uyoboye ingabo za Ukraine ku kibuga cy'imirwano Valery Zaluzny yatangaje ko ubwirinzi bw'ikirere bwaturutse mu gihugu cy'Ubudage ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwakoze akazi gakomeye, dore ko inyinshi muri misile zarashwe n'igisirikare cy'Uburusiya zasandarijwe mu kirere. Valery Zaluzny kandi yemeje ko muri misile 60 zose zarashwe ku mujyi wa Kiev, izigera muri 40 zose zaba zasandarijwe mu kirere n'ububwirinzi bw'igisirikare yavuye muri ibi bihugu by'uburengerazuba bikorera mu kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo nk'ubwirinzi bw'ikirere bwatanzwe n'igihugu cy'Ubudage bw'Iski Leopard, bukaba ari bumwe mu ntwaro zikomeye ziri gukoreshwa n'igisirikare cya Ukraine ku kibuga cy'imirwano, aho bakomeje guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya kuva tariki 24 z'ukwa kabiri. Meya w'umujyi wa Kharkiv yavuze ko uyu mujyi wangirijwe bikomeye n'amabombe y'igisirikare cy'Uburusiya. Ni mu gihe kandi abaturage bagera kuri 55 batuye muri uyu mujyi bari bamaze kongera kubona umuriro w'amashanyarazi. Gusa izi misile z'igisirikare cy'Uburusiya zikaba zongeye kwangiriza bikomeye sitasiyo n'imiyoboro yose yagezaga umuriro ku baturage batuye muri uyu mujyi wa Kharkiv. Ibintu bikaba byongeye gusubirira udubi nyuma y'amabombe y'igisirikare cy'Uburusiya yongeye gutungurana mu mijyi ikomeye y'igihugu cya Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky mu marira menshi cyane akaba yongeye gusaba ibihugu by'uburengerazuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kohereza abenjenyeri bo ku rwego rwo hejuru bagomba gufasha abenjenyeri ba Ukraine urwego rwo gushaka igisubizo cy'amashanyarazi ndetse n'amazi mu mijyi itandukanye ikomeje gusukwaho amabomba aremereye n'igisirikare cy'Uburusiya, bikaba bimaze gushyira mu kaga gakomeye abaturage batuye igihugu cya Ukraine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko igihugu cya Amerika cyiteguye kuba cyatanga ubufasha ubwo aribwo bwose ku gihugu cya Ukraine, harimo inkunga y'amafaranga yo kugura intwaro ndetse n'ubufasha bw'amafaranga agomba gufasha igisirikare cya Ukraine gusana ibyangiritse. Ni mu gihe ku rundi ruhande kandi Pentagon yemeje miliyoni zigera kuri 880 zigomba kwifashishwa n'igisirikare cya Ukraine mu bikorwa byihariye bya gisirikare, nyuma y'akayabo ka miliyari zigera kuri 19 zose zimaze gutangwa ku gisirikare cya Ukraine kuva ubwo igisirikare cy'Uburusiya cyatangizaga ibikorwa byihariye bya gisirikare. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zarivanze mu ntambara y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine ndetse zigatanga n'amafaranga menshi cyane. Zakomeje gushinjwa n'igihugu cy'Uburusiya kwinjira mu ntambara ku buryo bweruye, ko igisirikare cya Korea y'Amajyaruguru cyamaze kugerageza intwaro ikomeye, intwaro kivuga ko ariyo ya mbere yaba igeragejwe n'iki gihugu ifite ubushobozi bwo hejuru buhambaye.
Ibi bije nyuma y'ukwezi kumwe Korea ya ruguru irashe misile nyinshi cyane ubwo yashakaga gutanga agasopo kuri Korea y'Amajyepfo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze gutangiza imyitozo karahabutaka irimo ibikoresho bikomeye bya gisirikare harimo nk'indege z'intambara zijya kuri 240 ibifaru ndetse n'umubare munini w'abakomando badasanzwe. Perezida Kim Jong Un agatangaza ko ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije guteza umutekano muke mu karere ibi bihugu byombi bibarizwamo, ndetse kandi yakomeje avuga ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Amajyepfo baba bafite umugambi wo gutera Korea y'Amajyaruguru. Akaba yarahise agerageza misile nyinshi cyane harimo nka misile karahabutaka zagiye ziraswa mu nyanja y'Ubuyapani, misile za ICBM zifite ubushobozi bwo kwambukiranya imigabane, dore ko Korea y'Amajyaruguru yahise itangaza ko izi misile zifite ubushobozi bwo kuraswa ku mujyi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa New York. Ibi bikaba byarongeye kuzamura umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Korea y'Amajyaruguru. Igitangazamakuru cya Korea y'Amajyaruguru kiratangaza ko ishuri rikuru rya gisirikare muri Korea y'Amajyaruguru ryerekanye bombe ikomeye ifite ubushobozi bwa toni force 140, ikaba ari imwe muri misile zigezweho ku isi zitunzwe n'ibihugu bikomeye mu gisirikare nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya. Misile ya mbere yo muri ubu bwoko bwamaze gukorwa na Korea y'Amajyaruguru yarasiwe mu gace kageragerezwamo ibyogajuru, aho yageragezwaga ku ikoranabuhanga ryo kuzamurwa mu kirere ubundi ikaba ishobora koherezwa mu bice bitandukanye ku isi. Korea y'Amajyaruguru ivuga ko iyi ntwari igiye kuyifasha guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwanzi ukomeye. Kim Jong Un, umunyamabanga mukuru w'ishyaka ry'Abakozi akaba na perezida w'iki gihugu cya Korea y'Amajyaruguru, akaba ari we wayoboye igeragezwa ry'iki gisasu karahabutaka ryongeye gutitiza ibihugu by'uburengerazuba bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO, dore ko babigarutseho cyane aho bavuze ko Korea y'Amajyaruguru ikomeje kugera ku ikoranabuhanga ryo hejuru ryo gucura ibisasu bifite imbaraga zihambaye, aho bavuze ko Korea y'Amajyaruguru ishobora kuba imaze kugera ku ikoranabuhanga rikoreshwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Kim Jong Un ubwo yaramaze kugerageza iki gisasu yatangaje ko biteguye kurindisha intwaro zabo barinda igihugu cyabo. Mu minsi ishize akaba yaratangaje ko yiteguye gukoresha intwaro kirimbuzi mu gihe yakwinjira mu ntambara iyo ari yo yose. Yavuze ko nta mategeko mpuzamahanga buza Korea y'Amajyaruguru kuba yakoresha intwaro kirimbuzi, dore ko Korea itaremerwa mu muryango w'ibihugu bitunze intwaro kirimbuzi ku isi. Kim Jong Un akaba yaramaze gusinya itegeko ryemerera Korea y'Amajyaruguru kurashisha intwaro kirimbuzi mu gihe bakwisanga mu ntambara n'igihugu icyo ari cyo cyose. Ibi akaba yarabikoze nyuma y'imyitozo ikomeye yo ku rwego rwo hejuru yahuriwemo n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Korea y'Amajyepfo. Kim Jong Un yavugaga ko ibi bihugu byombi byaba bigamije gutera Korea y'Amajyaruguru, bituma barasa misile nyinshi cyane. Igerageza ryongeye kwerekana ubudahangarwa bwa Korea y'Amajyaruguru, yagaragaje ko yiteguye guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko yagiye bigarukaho cyane ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari wo mwanzi mukuru uteje akaga gakomeye ko hazaza ha Korea y'Amajyaruguru. Iri gerageza rya misile ya karabutaka muri Pyongyang rije nyuma y'uko karere iyi Korea yiherereyemo kabarizwamo Korea y'Amajyepfo ndetse n'Ubuyapani komeje kuzamuka umwuka mubi ubwo ibihugu byombi bitumvikana na Korea y'Amajyaruguru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Korea y'Amajyepfo n'Ubuyapani bahuriye mu myitozo karahabutaka yatumye Pyongyang yongera gutanga agasopo kuri ibi bihugu byombi, ndetse ihita ikora no kuri misile karahabutaka. Misile zageragejwe zikongera kwerekana ubudahangarwa bwa Korea y'Amajyaruguru. Ibi bikaba bikomeje gutera ubwoba ku baturage batuye mu bice bitandukanye by'isi, dore ko abashinzwe gusesengura politike mpuzamahanga bavuga ko Korea y'Amajyaruguru yaba yiteguye intambara kandi yiteguye gukoresha misile kirimbuzi. Ikaba yaragiye igerageza misile nyinshi cyane, misile zo mu bwoko bwa ICBM bwambukiranya imigabane, aho yakunze gutangaza ko izi misile zifite ubushobozi bwo kurasa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zigasubiza zivuga ko Korea y'Amajyaruguru iramutse ikoze ikosa ryo kurasa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubizanya umujinya ukomeye, zikaba zahita zisiba Korea y'Amajyaruguru ku ikarita y'isi.